Kioneki kia mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kia nyumba cia raithi guku bururi-ini no kirathie na mbere na kuhinga, na riu kaunti ya Kirinyaga ni imwe ya kaunti rigunikite na mubango uyu. Ngabana wa kaunti ya Kirinyaga Ann Waiguru niatugiritie mubango uyu kuria ta thirikari ya kaunti ni marikitie kuhingia maundu mothe maria marabatarikana ta kuneana gwa taito ya mugunda uyu. Be putting up about 500 to 1,000 units in Kerugoya. We have already submitted our documents, including our title deeds. There will be houses set up in Wanguru, and there will be houses also set up in Sagana area. Waiguru augite tabarira ino ni kunyita itemi rinene hari gukura gwa kaunti ya Kirinyaga, kuona ni gugukorwo na aigithia aria meguthamira mwena uyu na matauni-ini ma Wanguru, Mwena wa Mwea na Thagana mwena wa Ndia ni megukorwo makigunika. That is the initial investment that we have gotten already from the national government, and they will do it in partnership with the Kirinyaga Investment Development Authority to ensure that our people benefit and we are able to provide all these investors we want to attract to the county with affordable and decent households. Mwena-ini wake Minister wa mabarabara Jared Migwi augite ni gukoretwo na unyihu wa nyumba cia guikara na uguo mubango uyu ni guteithiriria na njira nene. Batora munene ni gukorwo ati ni nyumba igukorwo ikienderio andu ikigoro ni andu ma Kirinyaga nigetha mekarage ku na ni gukoretwo kwina shortage ya nyumba iria andu magikorwo makienda kugura cia guikara. Ayub Kifara ni afitha munene ministry ya mabarabara akiuga mwena wa Kerugoya maratanya gwaka nyumba 500 nginyagia ngiri imwe guku nake murugamiri wa ruhonge rwa waki wa manyumba Samuel Mwagi akiuga ni mahingitie mawatho manema na riu tabarira ino no yambiririe. Tugitagetia ndwara marutaira ku ma industries ni maria megukorwo makitwo ku kuma hau ni tugucoka tuciake kure Mwea Wanguru tauni tugwaka nyumba cia raithi icio nicio tureta affordable housing, tucoke tuciake kure Kirinyaga tugitagetia ndwa mwena ucio wa gicugu. Estimate ya mwaka na ni urakiona ni twaja demolitions tuge prepare ground nigetha contractor hote kuingira site, so within mwaka umwe turatargeting tuko twarikia wira uyu tura supervise demolition nigetha county ikorwe comply na regulations iria tukorwa tuhetwo ni NEMA no maheanaga guidelines cia kuruta mabati ma asbestos na ku dispose, and we would wish the county government of Kirinyaga to comply with that. Kioneki kia mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto kia nyumba cia raithi kuri ya Kenya ni umwe wa mibango iria gukorwo ikinyita itemi rinene hari ukuria wa wonjoria bururi-ini wa Kenya. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kerugoya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Mwena wa Waki.